tip ya gajing shisha bat gajing shisha kan pelai lu yipi kaying bishan ka pakar pang ke bala tip kum kania kot hapo Chhattisgarh kala pelai jamin no ya baro arngut ki sister ki bana Kerala i sister Pretty Mary but i sister Vandana Francis ki badai na gajing slok joga seng Assisi sister of Mary Immaculate kum juru ya usamla ubay danlang batki uba kerteng usukaman Mandawi kibla syakam namar bagila syakno bomok bagila penkelaniam jubo kanong ilam jong CPM ka Brinda Karak keladawa bagi bor jong ka ain kidai ban pensitam ya kinong ilam Bajrang Dal bat ki Hindu Wahini kibla kenno lamlar kinong ilam ka CPM kilong kajing yo jamin ki sister kalong kajing job ya jong kareti sensya kari ban shipen kan mau bagini ki laingut kila syakem maka arsanterik naitung raja rapusan nadak railway station haga kan hun local Barjangdal kila ujon raga FIR daga keno bagila penkelanian jubon ya arngut ki kena kentai ki badai ki riulum hari hadin kajinya site jugu muktia defense lawyer uloong bagi kimi ki kepa jogini kena kila pla bakam dei kajing penkelaniam jubo andai kila longi Kristan lupa labunsnam bat kamdan setia kata kajing penkelaniam jubo kumbala keno bat kajing lech agra kadai kamon balai lu jongki katkum ke report ke jamin ba ki sister kila yo halor ke wei ke kendan ban aino ia ke pasport jongki haringkat ke bon ke basan pawajar tingka marwai bat arphungut kinong bakli yaki namar ba kila syapengat hak kedon ain ke bae jongka bharatiya naya sanhita ह्यूमन ट्रैफिक को लेके केस दर्ज किए थे बीएनएस का धारा 143 का एलिगेशन था एक्यूजेशन था और उसके विरुद्ध ये धारा वहाँ लग नहीं सकते ऐसा हमने आर्गुमेंट किया है कल वो उस पर प्रभावित होकर माननीय न्यायालय ने आज बेल ग्रांट किया बेल ग्रांट में ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएगा और 50,000 का 2 जमानतदार और बेल बॉन्ड 50,000 का इसकी शर्तों पर इनोसेंट नन्स को बेल मिला है। हम शुरू से इसी के इंतजार में हैं और हम शुरू से इसके लिए पूरा कोशिश कर रहे थे। हमने पहले सोचा ये मजिस्ट्रेट कोर्ट से हमें बेल मिल जाएगा, उधर नहीं हुआ। फिर सेशंस कोर्ट से पे हमें पूरा उम्मीद था, उधर भी नहीं हुआ। लास्ट में अभी ये इतने दिन के बाद अभी NIA कोर्ट से इनको बेल मिला है, उसके लिए बहुत हम सब संतुष्ट हैं। Next time, create a greener and healthier environment around you.